Ovo je priča koju ste možda propustili ovih dana, a tiče se rekonstrukcije nadstrešnice u Novom Sadu koja je pala i ubila 15 ljudi. Moglo bi se reći da je ovo priča o usponima i padovima. O usponu jedne firme na čim neobezbeđenim gradilištima su ljudi padali i završavali sa teškim povredama. Jeste li čuli za firmu Starting? Iako niste, nije ni čudno, nije bila toliko poznata, iako je za vreme vlasti Srpske napredne stranke postala jedna od najmoćnijih građevinskih firmi u Srbiji. Od države je dobijala milionske poslove za izgradnju bolnica, pruga, mostova, pa čak i vojnih objekata. A od 2013. do danas Startingu je iz državnog budžeta isplaćeno oko 15 miliona evra za ovakve poslove. Međutim, projekat koji je učinio poznatom, ali ne po dobru, jeste rekonstrukcija železničke stanice u Novom Sadu i njene nadstrešnice. Ispostavilo se da je Starting bio jedan od glavnih podizvođača radova na ovoj rekonstrukciji. Odlučili smo da se vratimo kroz vreme i pogledamo kako su tekli radovi ove kompanije pre rekonstrukcije nadstrešnice. 22-godišnji radnik bio je zaposlen na gradilištu ove kompanije. U pitanju je izgradnja jedne od najelitnijih zgrada Beograda na vodi. Sapleo se, pao na drvenu ogradu koja je zatim pukla i pao sa prvog sprata na zemlju. Sa teškim povredama prevezen je u urgentni centar. Imao je prelom kičme i karlice, povrede grudnog koša i stomaka. Da je pao sa nekog višeg sprata, možda ne bi preživeo. Inspekcija je utvrdila da firma Starting nije obezbedila gradilište kako treba, ali ipak na kraju nije odgovarala. Starting nema neprijavljenih radnika. Bila je izjava direktora ove firme. Ubrzo nakon toga, Starting je na crno zaposlio radnika iz Turske, kom je zatim deo krana pao na glavu. Starting i njegov direktor su zbog toga osuđeni na novčanu kaznu. Starting je dosad izbegao da se nađe pod istragom za pad nadstrešnice i stradanje ljudi. Njegov direktor Nikola Trivić nije hteo da nam da komentar kada smo ga zvali. Celu priču pročitaj na portalu Krika.